Halo guys, ketemu lagi di channel Ondel Mama. Wah, halo guys, kita lagi mau lari pagi nih sama tungtung sahur sambil joget guys. Kita dikejar ondel-ondel guys. Aduh, lari. Tapi kan kita mau cari ondel-ondel. Nah, tuh kan, ondel-ondelnya cantik-cantik kan kalau dilihat. Nah, gimana kalau kita menari bersama ondel-ondel tuh tungtung sahur? Oh ya boleh. Ayo kita menari bersama ondel-ondel. Iya betul. Ayo kita menari bersama ondel-ondel ya. Tapi banyak banget orang nih tungtung sahur. Gimana dong? Ya. Oke. Nanti kalau lagi ada space atau jaraknya kita baru bisa menari bersama ondel-ondel. Ya. Wah, itu abang-abangnya lucu banget guys. Dia nari-nari bersama ondel-ondel. Aduh, tutupan ondel-ondel ya guys. Saking ramainya nih guys. Ya.
Wah, seru banget ya kita lari bareng-bareng. Ada bayi balerina, ada tonton sahur. Wah, iya mereka pergi. Aduh. Ya sudahlah, guys, tonton ya. Ondel-ondel menari. Balerina, tonton sahur sama bayi balerinanya capek. Jadinya mereka istirahat dulu. Sudah ya. Saksikan terus ya ondel-ondel menarinya guys. Bersama balerina dan tonton sahur. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. See you, bye-bye.